निउसगिरि बिथांमोननिसिम दा दतमा समष्टि हिसाबै आङो दाबिदारफोरखौथ' जों नुबोबाय मेल्ला जन दङ दा बिनि गेजेराव बिनाय बा बयबो माबानाया बयनावबो मोनथाय दङ दा बे हिसाबै जोङो माने नैबे फुरानाखा जेनोखि जोंनि आगोलनि 2015 देरहानानै फैनाय पिसिडियानि आमोलाव बे सासे एक्स एमसिएलए बिथां ज्योतिरेन्द्र सारखौ जों दा लुबैदों खारन बेखौ मानो लुबैदों होननानै बुङोब्ला बेजों आगोल पिसिडिआर समनिफ्राय जे मानसिया माने एखेबारे आदा आगै गासिबो आखाइ हमजाबलायनानै ज'यै खामानि जे मावलायबोबाय थानाय माखासे फुराना कर्मीफोर दं वार्कारफोर दङ बे वार्कारफ्रा दिनै माने पिसिडिआरनि आमोलाव इउपिपिएल जाबोबाय इउपिपिएल जानायनि उनाव कमिटिफ्राबो नों गोदान जायो माखासे मानसिफ्रा नोङो हयथ' बिबानाबो गासिबो मोनजोबनांगौ बेबो नङा दा बै माखासे थाखानाय जिरायनानै जेनाखि थानाय जेनाखि कर्मीफोर दं वार्कारफोर दं दा बिसोरो माने इन टोटाल माने दतमा समष्टिनि गेजेराव जेसेबांनाखि पुराना वार्कार्सफोर दङ बियो नैबे ज्योतिरेन्द्र सार जुदि टिकेट मोनो बे कमप्लिटलि माने जान प्रान होनानै खामानि मावनायनि मोनसे प्लेनिंखौ लाबाय आरो बे जुदि मोनाबा बिसोरखौ मोननांगौआबो एसे कठिन जागोन बेखौ आं सानो आरोखि दा बेनि थाखायनो जों दतमा समष्टिखौ जेरैखिजाया देरहानांगौनि खारनाव जोङो मस्ट सिनियर हिसाबै बेहा जथेस्थ' नलेज दं हिसाबै जों बे बिथांखौ मोनजानो लुबैदों बेखिनिखौ बुंनानै आङो खुलुमबाय। नमस्कार मैं रामभाबिल प्राइमारी और रामभाबिल VCTC एजन UPPL मैं कर्मकर्ता है और आजिलैके 5 बছৰৰ পৰা UPPL सरकार কৰি আছে এতিয়া আৰু BTR ইলেকশ্যনটো আহিছে আগৰ 20ত এবাৰ হৈছিল তেতিয়া BPF सरकार আছিল তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে বহুত ডিফাৰেন্স আহিছে UPPL सरकारे बहुत ভাল কাম কৰিছে শান্তি আহিছে সবথকে ডাঙৰ কথা হ'ল শান্তি আহিছে মানুহৰ ভয় ভাবুকি নোহোৱা হৈছে আৰু এতিয়া আৰু 5 বছৰ পিছত सरकार কৰাৰ পিছত আকৌ BTC ইলেকশ্যন আহিছে এই ইলেকশ্যনৰ আমাৰ 8 নম্বৰ দতমা সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ PCDR পৰা কষ্ট কৰি আহা সেক্ৰিফাইস কৰি আহা আমাৰ ज्योतिन्द्र सार ब्रह्मक এইবাৰ দতমা সমষ্টি 8 নম্বৰ সমষ্টিৰ পৰা प्रतिनिधि हिसाबै আৰু ক্যান্ডিডেট হিচাপে বিচাৰো सार সিনিয়র হিচাপে আৰু ভাল কৰি কাম কৰিব পাৰিব মই আশা কৰিছো এটোই মোৰ আৰু জিকাটো কেনেকুৱা আপুনি জিকিবলৈ পাবে নাকি যথেষ্ট ব্ৰহ্মক জিকিবলৈ মই 100% বুলি ভাবো কিয়নো আগত BPF सरकार দিনত কেনেকুৱা আছিল এতিয়া আৰু কেনেকুৱা হৈছে এটো ৰাজ্যে বুজি পাইছে এতিয়া সবৰ মনত আছে UPPL सरकार হোৱাৰ পিছত বহুত উন্নতি আৰু শান্তি আহিছে এটো কাৰণে মই UPPL सरकार জিকিব বুলি আশা কৰিছো।